Nau mai ki whakamiere. Nau mai hara mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tāne me te Raiona by Aesop. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without subscribing. More on this at the end of the episode. The first kupu hou we have today is mariu, and it means biased. I tōna aroha ki tana teina, ka paku mariu ia e toa ai ia. Out of compassion for his little brother, he was a little biased so he'd win. Fun fact, in te reo Hawaii, te kupu maliu means to look upon with kindness or to be favourable towards something. Our second kupu is tārai, which means to sculpt. Nā tāna wahine te pakokora I tārai. His wife sculpted that statue over there. Kia are mai o taringa e hoama. Listen out for these kupu in the kōrero. Kia hānea te noho whakarongo mai. Te Tāne me te Raiona, nā Aesop. Arā te Tāne me te Raiona e tohe ana ki te heo te tokorua e rangatira ake ana. Ka whakaaturia e te Tāne tētahi maumaharatanga ki te Raiona, kua tāraitia tētahi Tāne e tū ana ki runga I tētahi Raiona kua hinga. E kore tērā e whakatūturu I te paku aha, te kupu a te Raiona. Mēnā tētahi Raiona I tārai, ko te Raiona kē ka tū ki runga ake I te Tāne. Ko te kiko o te kōrero, kua mariu te Tāne ki tāna e pai ai. The Man and the Lion by Aesop. A man and a lion once argued together as to which belonged to the nobler race. The man called the attention of the lion to a monument on which was sculpted a man striding over a fallen lion. That proves nothing at all, said the lion. If a lion had been the carver, he would have made the lion striding over the man. The moral being, men are but sorry witnesses in their own cause. Tēnā rawa atu koe I whakarongo mai ki Whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Did you know that you can now purchase PDFs of our long-form Paki Waitara without needing to subscribe? Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the Shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please leave a like and a review on your podcast app. It really makes a big difference. A big mihi as well to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. Join us next time for a new episode e Hoama, and if you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about our subscriptions that start at just $6, and to join our whānau Whakamiere. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana. Hei a koe nei e hoa maa.